In this video, we are going to learn Farsi connecting letters from A to Z in details. So let's get started. As you can see here, we have 4 columns. The first one, unconnected. The second one, initial. The middle and the end column. Here, the letters are written, and below we have the example. Okay, the first one, Aleph or Aleph Mat. The unconnected is Ab, Ab. Initial, Ibtidai, Ibtidai. Middle, Madar, Madar. The end, Dunya, Dunya. Be, Adab, Adab. Bad, Bad. Kabab, Kabab. Shab, Shab. Chop, Chop. Panj, Panj. Laptop, Laptop. Tup, Tup. Te, Nejat, Nejat. Tab, Tab. Kitab, Kitab. Waqt, Waqt. Sabit, Sabit. Servat, Servat. Misl, Misl. Musallas, Musallas. Jin, Kaj, Kaj. Jang, Jang. Mawjud, Mawjud. Mawj, Mawj. Morch, Morch. Chara, Chara. Bacha, Bacha. Heech, Heech. He, Ruh, Ruh. Hasan, Hasan. Muhsin, Muhsin. Subh, Subh. Khe, Charkh, Charkh. Khud, Khud. Nakhud, Nakhud. Bakht, Bakht. Darakht, Darakht. Dana, Dana. Maidan, Maidan. Ba'd, Ba'd. Z, Zail, Zail. Zehn, Zehn. Lazzat, Lazzat. Laziz, Laziz. Re, Raz, Raz. Rah, Rah. Shir, Shir. Padar, Padar. Z, Zaban, Zaban. Zaman, Zaman. Maza, Maza. Aziz, Aziz. J, Jala, Jala. Jela, Jela. Jokat, Jokat. Journal, Journal. Sin, Qaus, Qaus. Sol, Sol. Muassisa, Muassisa. Fars, Fars. Shin, Farsh, Farsh. Shahr, Shahr. Ishq, Ishq. Kash, Kash. Khas, Khas. Safa,
صفا مصر مصر خاص خاص زاد مرض مرض ضعف ضعف عوضی عوضی فرض فرض توی فرد فرد طاهر طاهر بطلان بطلان فرد فرد زوی ظلم ظلم ظهور ظهور نظر نظر عزم عزم عین اطلاع اطلاع عقل عقل جمعی جمعی وضع وضع غین باغ باغ غفور غفور مغرب مغرب تیغ تیغ برف برف فصل فصل دفتر دفتر علف علف قاف فراق فراق قبل قبل مقبول مقبول حق حق کاف ترک ترک کتاب کتاب مکتب مکتب شک شک گاف رگ رگ گاو گاو سنگی سنگی سگ سگ لام قول قول لپتاپ لپتاپ حلال حلال باطل باطل میم خرم خرم من من جمع جمع ختم ختم نون جان جان نان نان منظره منظره خوان خوان واو دروغ دروغ ورق ورق قوت قوت تو راه راه هم هم بهار بهار خسته خسته یا فوری فوری یاد یاد خیلی خیلی آموزشی آموزشی